Ala. Alors, kunima dikala, batu di salama mpipita. Bankaka bazuluka udiakako, bavambuka, bainda kuna. Mukati wa kabla lulandu, kuna pidi akabankaka, kabeti zitsako misiku, pila nkanda wowo utele. Kiaji. Bundu dia Kongo, kabundu dia banako, bundu dia Kongo, kabundu dia yayako. Bundu dia Kongo pedi akabundu dia yayako. Kadia bana peko. Me bundu dia Kongo, unabaka mvutu. Pangiza me makesa mabundu dia Kongo, fulobi ya bionso no lubaka mene. Mono neki ala lusila, fumunanga, mwana nimi nene. Makesa mabundu dia Kongo, fulobi ya bionso no lunina. Yenge kieno mutatu kiamase. Alors, pila zaidi insiku, miadi bundu dieto, evo miaki kulu dieto, vo mwana Kongo weti vova ki Kongo, mu fulubi ya bibi ya réseaux sociaux, loze yivo mambo keti vovela, matadidi, mambo makinti. Mambo makinti. Alors, wunu kiaki, tuizidi diaka mungi tingila Kongo télévision, mu vovela samu utadidi, minkunga, interprétation ya minkunga. Donc, interprétation ya minkunga, yena diaka bonso émission, yitivano kwa mbuta kela lusila, mu chaîne YouTube ngitingila Kongo télévision. Ba bonso no kabena tete ba sidi abonné mu chaîne eto yayi. Tutukulu lomba kibeni mu lemvo bankulu lo sala abonnement kilivo chaîne kiaki kienda kuntuala ye lubaka nga pete aka bilamizisi biabi lo sala nga partage. Alors, kingina kulu vovela unu, kia kunga unu tunavovela, nkunga wowo wavova wakompozwa kwa kabu dia sina, bokize vovo sina evo kia kabu, nkunga wa wenda untisi la Kongo. Kabila kukongo mutia kilulu yatumana nekomo kalunga mukala tu yetima wakatopa pia toko ya nenebeni lazima wedo mukete mayandi wakiala tebeto kibeni wabu ozenga yena wainga wanakatikole Yekomo ya kamusa, muda kingi. Dia tomo, dia tomo. Dia kete, dia chaki. Ote kebeni. Kebeni, wati kamibeti. Wati ya kukongo, muti ya kilulu. Ya tubana, Yekomo kalunga. Mukala tu, yetima wakatopa. Iya toko ya nenebeni, kadima wedo mukete mayanju, lagi ala tebeto kibeni. Wabu wenda, mutiti ya Kongo, iya tubana ne Kongo kalunga, konso kanda ya zinga mutanje, konso wena nutolo la tata. Wenda, uzitila Kongo, siya tubana, tumumana Kongo, kama lembo, imeni manisa, wabutangu, yambika mumbika. Nkunga wowo, wasala rage. Donc, wakala nkunga vo, weti yimbulwa, vo longe Kongo ka telameneko, a mingimbidi, nanga kaba communique beni kuntsuka ko evo longe ko katela mene ko tudi ko kwani ko en tout cas nanga katubato mne yimbila ko nkunga wo wenda untisi la Kongo wasala kibeni
rage bakula mu Kifaransa nkunga wo wa yangidika makisa mabundu ya Kongo ye twakala mona ntilulu ezo Kongo dia mpa edi ye twakala yevuvu ke tukotele mu Kongo dia mpa pilaina. Alors nkunga wenda untisila Kongo wizi yimbulwa diaka kwa mbuta kiala Lusila. Mbuta kiala Lusila wizi yimbila nkunga wowo mu forme ya reggae. Alors tuna watete buku ye tuna sikidisa nkunga wa wonsono beba tele bao ngizulu ya kwa tulendo inasivikisa makanda yezindinga engwe kwa makesa mabundi ya Kongo Kongo kabena kala bakuba mako lumbukina benadila mukiadi yebaka mawonga nekiala Lusila mwenanga nimi ntekola bakeruba le leader de la musique savante reggae. Seke beni twa sisangi piti twa fila ku Kongo muti ya ntilulu ya tuvana ne Kongo kalunga mukala tu yentima wakatyopa ti ya ntoko ye ya nene beni twa zinga kweto mukese ye mayangi twa kiyala sebeto kibeni zinza wayiza wanataki kole ye Kongo dia vambuswa mundambuza zingi ti ya temo ye kati ya tombe ti ya kese ye kati ya kyadi ti ya kese ye kati ya kyadi ti ya kese ye kati ya kyadi ti ya temo ye kati ya tombe ti ya temo ye kati ya tombe. Bundu dia Kongo kabundu dia kandako bundu dia Kongo kabundu dia yayako obabu wenda utisila Kongo tia tuvana ne Kongo kalunga koso kanda yazinga muchandi boso bwena luzolo lwa tata ebabu wenda utisila Kongo tia tuvana fumu mwana Kongo tangwa lemvo yimendi manisa wabu tangu ya mvita mumvita siku myame ilwame nisumuna ti ya bunda ilwame nevambasa tanda dia tilulu yeka sedia kiadi sedie tokimbangu yanitu mwanzambi kimona meso kwa beno kibeni fokanda diadi dena dia longo mavanga meno beno kalusobi luvingi la bwabu nzolele lusonga fokumbu ya Kongo yikumbu ya nani silwa zaya yebaka mawonga yezitisanga kumbuyo ya Kongo mavanga meno beno kalusobi mavanga meno beno kalusobi ti ya bunda yilwa mene vambasa ti ya bunda yilwa mene vambasa bundu dia Kongo kabundu dia banako bundu dia Kongo kabundu dia yayako obabu wenda utisila Kongo tia tuvana ne Kongo kalunga koso kanda yazinga muchandi boso bwena luzolo lwa tata ebabu wenda utisila Kongo tia tuvana fumu mwanda Kongo tangwa lemvo yimendi manisa wabu tangu ya mvita mumvita yunga kya lendo yameni kumvuika lendo kya sobolo yameni kumvana muvutula Kongo vakyandu kya nzitusu tunga yetulula munza ya vimba yefuisa ntoni pantatumya Kongo yefuisa ntoni pantatumya Kongo tunga yetulula munza ya vimba tunga yetulula munza ya vimba ne mwanda semi katuma manyangako ne mwanda semi katuma batanduko
ne mwanda semi katumwa bandibuko, ne mwanda semi katumwa manyangako, ne mwanda semi katumwa bayombeko, ne mwanda semi katumwa manyangako, ne mwanda semi tumwa bena Kongo, ne mwanda semi katumwa bazomboko, ne mwanda semi kuswaki batata, ne mwanda semi katumwa manyangako, ne mwanda semi fumwa bundia Kongo, ne mwanda semi fumwa bundia bayala, obabu wenda utisila Kongo tia tuvana ne Kongo kalunga koso kanda yazinga muchandi boso bwena luzolo lwa tata, obabu wenda utisila Kongo tia tuvana fumu mwanda Kongo tangwa lemvo imendi manisha wabo tangu ya mvita mumvita wapangizame bamakesa mabundi ya Kongo votu na tata managradiatre mayoyila tuna vidisa mambo mamingi tala madimba mansi tala Kongo diadi mingizila yembwa za ntantu beti kutu diatikisa bundu dia Kongo bundu dia mayala ifumwa ntoto ku Kongo bubu tuyikidi bonso mingizila ku Kongo mudiam dia mayoyila tutelama yetu bunda mpandu twanata kisalukele mwanda semi kuntwala yetu asivi kisanza nekiala lusila mwenanga nimi ntekola bakeluba les leaders de la musique savante. ingeta pangizame nanga lulende audio ya nkunga wau lutomne wa beno kibeni fulu ntidi kota fimungwa nkunga wazayakana bauvo bundu dia Kongo kabundu dia banako, bundu dia Kongo kabundu dia yayako nteke beni twasisa ngipiti twafilwa ku Kongo mukala ntu yentima wakatiopa nti ya kiesi ye ya nene beni twazinga kweto mukiese yema yangi abwabu nzenza wayiza wanataki nkole nti ya kiese yayika nti ya kiadi nti ya ntemo yayika nti ya tombe kiadi kikotele bu kentete kyankunga ye mbuta kiala wizi yika bawu nti ya kiese yeka nti ya kiadi ti ya kiese yeka nti ya kiadi ti ya ntemo yeka nti ya tombe ti ya kiese yeka nti ya tombe bundu dia Kongo kabundu dia banako bundu dia Kongo kabundu dia byayako. Alors mutandu kiaki longia Kongo kena yetoko mukinsuni kasi wena yeto mukimpeve tufiti bakulanga bubu kyankunga tubakulanga nkunga wa wonso no buku kwa buku yetu na zaya mambo mankaka meti luta mubundu dia Kongo ifo mubundu dia mayala mabikulwanga ntama muminkunga bundu dia Kongo longia Kongo waiza futu muna kaiza sala bundu dia Kongo ko ne mwanda semi longia Kongo waiza futu muna bundu dia Kongo kadi bundu dia Kongo dia tuka mbandu kulu tuka tandu kani nzala mpandu yeyaya kenge lufumu mbandu kambandu donke kuna twatuka ntseke beni mbandu kambandu bundu dia Kongo tito kumini mumtandu evo mbandu ya longia Kongo yadia kawizi wafutu muni bundu dia Kongo
kadi bondia Kongo dia yatika kumbui dia tuka disi kumbuila bondia Kongo mutandika mfumu kimbangu bondia Kongo mutandika ya mafuta bundu dia Kongo mutandika ya mafuta bundia Kongo mutandu dia bionsono doki bundu dia Kongo. Alors pangizame bendo tulanda mungiti Kongo television diambu dia ludi bundia Kongo diodio nemo andansemi kaiza futumuna dikumini wa bundu dia kiadi bundu dia ntemo dikumini bundu dia tombe dambeka mayu ya beto na beto wafredu tumenezaya wenda untisi la Kongo nti ya dovana ne Kongo kalonga kosokanda dia vanda mtiani siku luno plauteni babu Kongo daiza kotuswa mingizila ya kota mbwaza ntantu e Kongo dia beba ale mukrefe yo couple ki okiselevo wenda mutisi la Kongo tiyatu vana fumu mwanda Kongo tangwa lemvu yimeni manisa wabutangu yamvita mumvita kyamvita yoyo mutandu kyo fumu na semi ukiti vova mvita zao zote nwene tangwa lemvu peka isidi yakako tangu ya vilula ma diela ikadilu bakusa donc pangizame beno babonso tulanda fulu bya biolonina tuvisa nkunga kadi nkunga wa uwena wala yekatuna baka miniti na mingi ko tusikidisi bukan tete ya refrain bukan zo le sekiza lumbu kambazi tuna saladia ka deuxième tranche ya nkunga wenda utisila Kongo. Alors vavangiti vana mbote kwa ntuazi a Cabo Delgado mbota mputu Lusembo ngiti vana mbote kwa Lukongo lwa bambuta kumi zole la Bukongo babingilo lina biyenge bieno ngiti vana ya biyenge mutiza zonsono bekutulanda ntiza mputu ntiza Felika ye fulu bia bionso bakamene ntiza Amerika pla yoyo biyenge bieno ngiti Kongo télévision toujours en forme presse bundu dia Kongo bundu ya mayala toujours en forme et tout il faut va nous assurons la diffusion en direct ya Nkinzi wakimvula kentete kia fumu anda semi kumbanza matadi déjà le 18 octobre ngiti Kongo télévision una kala déjà hizi kamera zani ye mama pipi tasema kala kudumbu kyokyo ye babonso no bina ye luzulu la kutuyikama nanga nomba ya yoyo lufana kutuyikama ibina kala dambu te en tout cas tunatatamana bangula minkunga donc bangula minkunga mamonso no fumwanda simi makabikula mamonso no matuyimbilanga babu bundu diadi kadisidiaka bundu dia ntemoko dikui bundu dia tombe mdamdeka batu tuzuri la tombe bundu diadi kasidiaka bundu dia kieseko dikui bundu dia kiadi mdamdeka batu tuzuri la kiadi ali mu couple ki okentsoka trouver levo tangwa lemvo imanisi babu tangu yamvita mumvita donc tangu yayi katuzuri dia katombe ko kazuri dia kiadi ko wau mvita tutinwana mdamdeka mu bundu dia Kongo dia futuka bundu dia kiese bundu ko pida futuka bundu dia ntemo nikiana lusila fumunanga mwana niminene makesa mabundu ko munza ya vimba lusala kweno muyenge kya mfumu